Shubor nakaslem jong nongsan hima. Komisi benta ban penyat syaprang syu yaki kam hapo ke jaka ai jing sumar ba shispa teli ki jing thia hamau kerwan kabala dep ban play mentala komba hendri banai AA Medical Superintendent Dr. W. Sutengah ringkat ki para doktor henen gasingi ke shipau terik ujembang arajar arpulai kila lom ya ke jing lang yaki kliat nong sen charge nong jong ka Southwest Khasi Hills District komjuru iki nong mi khmat kani ke dong kathan ban ya theria ta yaki jing bat ki jing duna hapo kani ke jaka sumar hagani kasngi lay dan nang uba ranik ton ding do MLA kamau kerwan ba Karnes MDC kinas ki staff bat ki we haga jing ya mirjing mun pat jo jing pensyai ni ki doktor ki jing duna ki badang don kam shibun ban pinbet pinbiang hagani ga jaka sumar nak liang ki noksen charge nong da we kasur kilarai ban a ki jing trailang bat ki doktor komjo baro arngot ki nomi mat kilarai ban a ki jing trailang bat bakin tharu ki lat ki lentina ka benta ban kin tiu shu ya kani ga jaka sumar Baik itu Januari iba ibon di sadin jogi. Kita aku dokter setengah bermasa itu dari segi program. Cuman sini mencuala ini nyusi. Kita lah pakai kita distrik kita besar di Indonesia. Kita lihat dari hospital. Jadi itu inilah join baik itu kita akan dari Januari iba kalau hari malam tidak cuma dia ini kamar jipong sangat kumur di bawahnya. First, sejak kebening kamu dari banyak chef sedih. Saya punya chef sedih di New York ini kata kecil. Indah lah chef sedih kita lupa kelas mau kenal kalau dulu itu space warna ini bertang lain pun di kecil kita lain pun di kecil kayak sini dan sufi expand kita kita lupa kelas mau kenal chef sedih. Yang di outpatient department. Yang akan ni ke OPD complex. Kebening kau ke kamera belakang yang ke waiting hall. Iwan yang setiap suatu ni. Kabar reception. Di masuk ke reception patient bus islip dawai. Na reception teknologi kilas Iwan ni kilas ke MHIS. Kina nilai suatu itu ke MHIS. Kena kini diadakan. Nampak yang mementai pun bagi orang itu ini kita bang bagi di Bandung. Nakadaw nga kerpat ini day ban orang ini doktor sino Jakarta ke MHIS enrollment. Fungsi lah mencuba ke MHIS enrollment ke IIP Sanlak. Mentah ke phase 5 ke IIP Sanlak Laiko aja. Sanlak ke IIP ke Tiak Sepo Hospital. Ban Laiko aja ke P1 Shaw OPD. Apa P1 Cendawai. Bila ini tes ke koaci Laiko aja nakatai ke bakal amang MHIS. Kata urusan MHIS enrollment pada kawai lagi ajar yang apa kan dia kan fikir dia kan kejadian jika joki nampak dengan baru lagi kelas siulut insurance sebab P1 hospital bentar mereka bakal jika joki orang cashless demi nadong sedang kesuar dengan kakak P1 dia kali pilih OPD, pilih tesna, everything dari diikat. Kawan nadong sedang yang dan gambar dulu. Kata ke itu bagi kuat bagi kejumu juga cashless treatment. Jadi kenapa? Encourage people. Kami ki nongshok semua jadi balik yang ini sekali. Akan begitu isi beli. Maka dalam kefon ni kabar. Mangkana tang nam taki kakot kekiat. Bagi sekian mengatakan keluar dan kalau kapas kotoran ya kabangani penikaran UCM kawan kata kami MDC mengaruh jalan perlombaan ya kabangi permit ke distrik konsil berkenaan kecil sarong ke distrik konsil ada kan ban bu ke OPD maka distrik konsil kan fund ya parok kawe isutu bakal ya ka share ka makin ai ho MDC on ai ka nasional ke OPD te Henry ada kan distrik konsil parok kawe kan ai ban ong ke jingsa burom ke distrik konsil ban sinai ko OPD ka fond ka distrik konsil kan nong ka sarong ka ke HDC buat yang ini kalau bertanda kalau begitu ingin ya terang nak kau ikut por empat lah kalau terlek nak distrik konsil lah kalau terlek nak department lah kalau terlek nak nak lagi sokan ingin ya terang buat ni tidak nanti bahkan ulong ya kabangin i bahkan ke hospital karena kiro sekolah ban bu hapi kiran masnong bangin dong ke jingkerman ba da ke jingkir lang yang pikiran masnong marok bangin siam ya kena ke jingong try. Bagi sim yang kita ownership,
bahkan di hospital kan ke jongi kan ke jongah setelah ada kata yang jingkot yang tidak nasional yang memang ini pada seka ke intention ke makam syai bahan ke yang hospital kalau ban persno pikiran nasional ba pidi kitrai jo dari hospital bon center itu makla bagi property jo ka sarkar kim long ki jongi kidei jo kata ka sarkar bagi sino beteng maka jengai kata ka sarkar lagi dari pikiran nasional isu telah ada kata ya kejing don yo piang ne kan ko ketui pi baro pikiran nasional batong isim maka ka hospital kadai ka jongi ka sino ka thau kadai ka jongi ki paipak jo ka samar district bagi community bagi ini hospital bagi sim try ini hospital bagi di sultanat adalah kadai activeness ke jongi dokter setengah balang kadon ko pore ko kami iki paipak bangin dia mi panya la kadon ka jing pun khoi tene ki kadon ko kam mani tri paipak kum kata kasain bangi trailang man i ya kata di sultanat ini hospital kadon ko sultanat hado kata tala kadon ko por ya ka bagi don kam ban khat ya ki paipak ya ka bagi dia don betah ka hospital no ki don betah hakaba kilak panet lane lana kadon ke hakaba pin persang berong bangin organize dah contribution yang paipak parsna ye betai berit balak parsna kum kajing sa jikan mau maka dia contribution nak keti jongi di paipak kanon sultan handa kata hak leadership kajing plan ki doktor sande lana kidon kono ba hilak mandur ba ita hilak manlet nak contribution di paipak hakaba ngi local bodies umur sekitar disposal balik ki panchayati raj ki ibadai ki spam ki local bodies kalau ada rilis itu macam senang saya state government itu but I sendiri ki district council tangga first instrument apa yang kena kolektor kani ke ba I take tangga takahan sektor mengi ki district council ini harap ki jakam in I grant ki jakam di jakam semua ki dispensary ki PC ki CC kum tak ngila I grant mengi hakim ki dog di Jakarta ki konsekuensi jumlah badog ini ki Jakarta bila kan set apro buat ki kerja dispensary dalam bangin snabel de in go ya ki luki grup lagi ki kenhon ki bang lah badran banbu ki nas nanti banbu ki luki bagi harap agisno ki kau pun kita dalam set apro lagi flight besar rena kalian juga state government hatu mentar kampung su ya kan besar saya akan diskusi but next time bahkan ini kepisah makanya juga state government kam lah berprogram kam bakal makanya take order nanti ke notification kalau baik bagaimana eyes di local bodies but recently kini kita awal ada iba makanya CM Juni juga HDC dan lain ngut ki CM juga GHDC dan JHDC dalam I kita pressure lagi kata ban peer guys government apply no ini bisa tu kita kali ini bakalina state government kita apply but na I pick assurance doktor nada kani ka state government ka I apply no bisa it's I lo sini ki MBC na kani ka scheme ka bade tiktok health na it's ka mamin yo ni rap pi nam ta kani wala kani ka no ngim niyo ka no we receive minti wala kani apply state government na kani ki apply but nakalian na jumile nilai po siya doon ni Kusa but they take yung the health sector but nakwa ulit ito ipi ba lada ka plan ito ni Kusa ngin sa isyong sa pat tanong nila ang alot si ay manirap ng takan ni Kusa yung train ang takan ni building kini yung ba